Kei ngā matatini o te motu, tēnā rā koutou katoa, I runga I ngā āhuatanga o te wā. Ko te tūmanako ia, kua ri te koutou ki te whakatutuki I a koutou whāinga katoa mō tēnei tau, 2024 mātoru. Kia ora everyone and welcome to this, the first of our Te Mātāwai updates for 2023, ko Mātai Smith ahau. Well, it's been a while since I last spoke to you and there's been a whole heap of kaupapa happening here at Te Mātāwai. So, e haere ake nei, coming up, we remind you about the all-important upcoming funding round and those key dates. Hui whakamōhio, yes, our Te Mātāwai information sessions, hei āhia tūai, taiho ake nei, ka whākina atu e au. Kua puta te punua pāhoho, yes, our new podcasts are now available. More on that soon. Hei whakakapi ake, he tūranga mahi kei te wātea I Te Mātāwai. Ko koe pea te tangata tōtika, hei pīkau I aua mahira. Heoi anō, tuatahi ake, each year Te Mātāwai invite kāinga, hapori and iwi from around Aotearoa to revitalise te reo Māori through our investment program. Now, registrations are still open whānau, so get on board the waka and register today. The first stage of our application process is to register to become a provider. And kia mōhio mai rā koutou, we are coming to the end of this stage with only 1 week to go. You need to register to progress to the application stage. Speaking of which, we have started receiving and processing applications, so we look forward to receiving yours before the 28th of February 2023. So, apply now. Hui whakamōhio. Te reo tukutuku is travelling to different parts of Aotearoa to engage with current and potential kaitono, which could include you. The purpose of the roadshow is to do the following: to share research and outcomes of programs that Te Reo Tukutuku have supported, to showcase kaitono supported by Te Reo Tukutuku, to share knowledge, information and support across Te Reo Tukutuku stakeholders to encourage future kaitono. Here are the key dates. Tuhia ki o koutou rai. Te māturu. Yes, we have more podcasts available for both your listening and viewing pleasure, including this one featuring Waikato Pānui. Take a look. Te tauihu o te waka ko ngā uri whakatupu, ko te taurapa o te waka ko te kingitanga, ko ngā nia o te waka, ko te mahitahi me te manaakitanga, ko ngā paimanu o te waka ko ngā māngai ana ko tātou, ko ngā iwi o te waka o tainui o ngā kaumoana. Mōreire tere tahi ana tātou I runga I tō tātou waka o te reo Māori. Hei whakakapi ake, Te Mātāwai are currently recruiting for a kaitohutohu mana whakahaere or a governance advisor to guide and coordinate Te Mātāwai's governing body and be the key contact for our board members' requirements. Ka tahi te tūranga nui whakahirahira ko tēnei, so if you think this could be you, here are the details, or alternatively contact the Te Mātāwai office. Akati koera katoa ngā kaupapa o te wā will leave you now with another gentle reminder regarding our current investment round. Until next time, ko mātai I Te Mātāwai tēnei e mihi atu nei, kia haumaru te noho, hei kona maira. Imagine living in an Aotearoa where it's not only cool to kōrero, but it's normal to kōrero. What if I could kōrero to my bro about my day? What if I could ask for ice cream in Te Reo? Stop imagining and start planning. Te Mātāwai is committed to revitalising Te Reo in the home and are welcoming tono for investment now. At Te Mātāwai, we invest in a range of kaupapa that will help you contribute to the awesome vision kia u kaipua no Te Reo. Register your interest now.